ngiyabhala namanje bengumbhali Okay. we-show called konje yini Azido. Okay. My first show ukudlala i-first show yami uyokudlala phesheya yadlala i-Israel Hayibo. ishow engibhalile mina so le ntokazi ngangishadile yayizo auditiona in my show you understand so ite my auditioner but mina zange ngithande ngokuthi sithandane yabona ngangithanda ukuthi acte yenze zonke kanti yona izitshelile ngami Sibona umyeni. yebo izitshelile ngami mina angakatsheli lutho ngayo mina ngimbona as an actor do you understand oh well the show runs 4 years in Israel yabona mase ngibuya ngiza la was 2005 yeah 2005 masasibuya right le ntombazana hayi siloko sibonana nje yabona siloko sibonana lapho nalapho right masibonana lapho nalapho hayi kumuntu manje sakathanda ukuvakashela mina manje yabona sizobuyela nini phesheya lokungibuza lezo zinto manje sengiyabona ukuthi noma yazi ayisekho le ndaba lento ukuthi iphesheya lo muntu lo safuna elinye iphesheya uyangandazen hayi lapho ke sixhomane kube njani mina naye yabona mara iqale kancane njengoshilisi ushadini yabona ushadini mawulokudla ngithi phela lokuthi hayi mina ngufuni ushadini mara ngufake but uhle uyayibona lo yeah but kwaba yilo yonto le ntombazana agcina hayi sesithandana sesila yeah sesilana yabona so le ntombazana ke hayi kufinyelele ukuthi sifike lapho emaphethelweni ukuthi hayi manje baby sesashadana manje uyabona hayi sishadane nomntwana kube right uyabona hayi futhi mina basakhulelwe kahle mina mase ngimshada Oningane. yes nengane my first born yami usiyabonga iyangandazela yeah so bese ngiyamtshela mntwana yazini hayi sithathane nomntwana hayi kwafika omunye unyaka kwaba ama-review we-show Okay. uyangandazela manje angisekho kuleya show yami nje lebe ngibhalile sengiku-iphi intombi uyangandazela right mangiku-iphi intombi kanjalo abelungu bathi siyanithatha nina 7 years overseas asiye ku-7 years uyabona mara kuba nama-breaks in between uyabona maybe mina mabanginika ama-break kade banginika 2 months 3 months into kanjalo ukuthi ngibuye uyabona ukhona uzodlala amaphathi wami ngathi mangibuya hayi ngithola umuntu useqomile uyabona uthatha isinene sami wasisa samoya uyayibona Kwenzani? yabona hayi mina ngabi nendaba amajita angitshela man pheka lana Nihlala kuphi leso sikhathi? no isihlala edladleni Kuphi Limpopo? La Deep Blue Hawu la Goli. yabona hayi amajita angitshela ukuthi man pheka lo muntu lona man kanjena man yazini usho Mthabela kanti uyamazini nelazini lalikhehle. Ngiyamazi. Wena kanti wazoba. hayi ungazi kakhulu ungazi kakhulu Okay, aqhubeka ngizokubuza ukuthi wazalanje. yeah uyangithola hawu lo muntu lona mase ngimbuza hayi futhi ngambuzi ngithulele mina amajita angitshela ukuthi man pheka la lo muntu lona mfethu to check him nicely ngithi hayi yazi mina ngisanda ukubuya angazi mina ukuthi kusale kwayenzakalani la uyangandazela mina mangifika ne-oledi i-oledi lami langitshela ukuthi hayi mani lo muntu lona bangasalali lana angasayenzi ini ngithi no yazini magogo yazini ikhanda lami manje seladuma uyandazela ngithi hayi ithi ngiyeke lento le ngithule hayi kufike kusesenjalo nje ayi mani yazi kwenzakale isibhiqongo ngeke ngaba phakathi kwezibhiqongo ngayisola ukuthi enhleke mara bengishadelana yabona makuzoba so yabona ngoba that person
bengimthanda Hayi man. yabona bengimthanda yazi hey man you break my heart you understand ngimthanda mara kwafika lapho khona mfethu sokuba nama divorce manje akusanqengwana Nihlukaniswa yini? akuthatha isinene wasambisa Uthatha uphaya. yeah yabona Usunesitodlwana. itimpa uthathe itimpa Usunesitodlwana. ngesichina mamela ngesichina bayibiza itimpa itimpa uyithathile wayinika omunye umuntu uyayibona leyo nto leyo so makayithatha leyo nto mina I don't worry ngentombazana ethi ifebela mina I'm one person Yeah. uNkulunkulu ungenze yazini ngaba tamed but la ngilwa khona uzobona yabona ngimfishane kanjani Yeah. uyongibona ngimude ngalolu Kanti yazibona into umfishane. yebo ngimfishane but mase ngilwa ngiba mude ngidlula nomthabela uyangandazela